Start record. Start broadcast. Bog svima, kak ste, jeste živi? Bog ekipa. Evo nas uživo. Da li ima nekoga ko nas gleda uopće? Somebody. Somewhere. Somehow. Da li ima nekog ko nas gleda ili sluša? Samo da vidim. Čete, evo tu. Evo tu su, da. Hej, jeste tu, ima, da, ima. Bog svima, lijep pozdrav. Gdje piše ono koliko nas sad gleda? Vi vidite to? Evo tu ti piše, 2 milijuna... 450. Malo smo izduženi, nešto smo sprtljali s kamerom i svi smo onako mršavi i visoki. Kako nas čujete, dobro? Se čujemo! 22 imamo gledača, 23. Raste brojka, dobro. 23 milijuna. 23 milijuna 750 tisuća. Evo, mi smo se sad tu skupili taman prije probe jer idemo sad na probu. I želimo vas pozvati sve da dođete sutra, sviramo u Slavonskom Brodu. U Osijeku. U Osijeku, ne Slavonsku, u Slavoniji sam mislim reći. Pa dođite na koncert, bit će super, evo, u dvorani Zrinjevac. Više će vam reći Žac, nešto tome. Da, bit će, možda ste čuli za njega, ne Džiboni, kao predgrupa nama. Ko još će biti? Erijan. Erijan band iz isto Osijeka. Ja domaći, da. Domaći. Pa evo, kom se da neka dođe. Da, i učinit ćete dobro djelo, kupnjom karata se nabavlja to vozilo za osobe s invaliditetom da bi lakše ulazilo u bazen. Tako nešto smo mi tako shvatili. I dođite, bit će super. Šta si umirao od smijega? Šta je bilo? Srbi me ne. Ma nije, znaš kaj je... To je Slavonski Osijek. Slavonski Osijek, da. Sorry Osijek. Da. Šta sam ti reći, znači osim toga još imamo taj koncert u Zagrebu. U Zagrebu, da. U Zagrebu. I to će biti u tvornici sljedeće subote, tako evo, pozivamo vas i dođete tamo. Svirat ćemo najnove pjesme. Imamo nekih... A vidjet ćete uglavnom, nećemo sad govoriti o njima baš previše. Neka bude tajna. Evo sad će Žaco svirati jednu od tih pjesmi. Tajna. Kod Ganca, ili? Ajde se, pozdrav iz Buzeta, Zoki. Živio Zoki. Zoki, bio sam u Osijeku? U Buzetu. Hoćemo u Osijeku. Staro Oštarini. Gdje si bio? Staro Oštarije. Aha. U restoranu. Buzet zakon. Evo vidiš da reklame padaju. Evo, vrhunska klopa. Pozdrav Buzet. Najbolja kuhinja. Dobili smo pitanje, hoćete u Osijeku odsvirati nešto novo? Pa praktički ne da ćemo samo odsvirati, nego ćemo i snimati dio spota tamo. Za pjesmu, kak si ti ono to nazvao? Neće se zvati, Dobar Nestan, nego... Kako će se zvati? Neidi. Evo Žac je odlučio ipak da će se zvati Neidi. Evo, Sandra se isto gleda. Sa J. Da, i u tvornici 27. promocija novog spota. Uskoro ćemo objaviti na kojoj će televiziji isto ići promocija, ali najprije će vidjeti to oni koji će doći u tvornicu. I to nam je fakat bitno, jako puno se pripremamo, imamo ponedjeljak, srijeda, petak probe, po 3 sata, ubijamo se. A i više nekad, da. Tako da, dobra atmosfera. Dalibor još uvijek šuti, evo će jednom probu. Ali ovo vas voli. Dalibor, daj reci ti nešto tu našim gledateljicama i gledateljima.
Ja mislim da nam raste gledano, sad je već 33 imamo. 33 milijuna i ovo. Nešto. Vidimo se u prvom redu. Super. Društvo, ajde, ako ima neko kakav dobar predlog, šta bi za prvu pjesmu u tvornici, primamo sve ideje. Tako je, evo, odlična ideja. No. Aj jednu Surovi grade iskopčano. Aj žaci, sviraj, Surovi grade. Ajde, može. Ajde. Ko će pjevat? Ti. Hoćeš ti pjevat? Ajde, daj. Ajde, dobiš povišicu. Samo mi reći 20 kuna. iz kojeg tonaliteta. Iz G. Kamo da krenem, da se zagrijemo, evo, to je prva red. Za tvornicu to pišeš? Cikar spas. Da, Čikar spase. Može. Hoćemo kamo da krenem prvo? Ma ne. A mogli bi, da. Možda i hoćemo, ko zna. Ko je za kamo da krenem? Daj ljudi pišite. Nemojte biti ljeni pisati. Ajmo! Ne, sad. Aha. Surovi grade. Ajde, hoćemo vam svirati, ajde. Ajde. Hoćeš ti svirati? Pusti akord. To ti iz G. Ne. Surovi grade, reci ko se skriva, u tvoje jutro bije grade, ruke. Surovi grade. Evo, ne znam na akustičku, malo je teže na hrvatski. Ruža hrvatska. Zakon. Se vide rifovi. Čekaj, ovak ide. Evo, gledaj rifove. Vidiš sad, jer se sad bolje vidi. Eto, bit će snimka pa ćete moći premotavati i gledati. Aha, eto vidiš. Dobro. Šta sam još htio reći? Šta je ovo Facebook? Imamo i koncert u Rijeci, uskoro. Da. Da. Ozbiljno. Kad? Pa kad? Ajde, reci kad. Znaš li? Riječani 16.11. Opet na brodu Nina 2. Evo, pozivam sve koji nisu bili tamo u Rijeci na tom brodu, dođite stvarno onak neobično svirat na brodu i onak cugat, zezat se, plesat. Nemamo tlo pod nogama. Imaš samo malo dalje. Ne. Koliko će otprilike trajati u tvornici? Pravi koncert, ono, dugački. Pola sata minimalno. Pola sata minimalno. Barem. Evo, rifovi od svima se dogodi, čekaj da se vidi, evo. Nek se skidaju čovječe, pa nemoj sve. Malo nek vježbaju. I mi smo se Skidajte se. trudili. Free video lessons, da. Ako imate neko pitanje za nas, slobodno nam recite, mi smo se samo ovako malo ukratko htjeli s vama čuti, družit se. Uglavnom, dođite, bit će super u tvornici, ono, imamo te najnovije pjesme koje nikad niste čuli i... Sada ti vidiš. Evo jedna nova stvar.
Eto jedan rifić iz nove pjesme. Koje još imamo? Aha da, ovo tu, da. All the small things. Dobro, ja sad tu laprdam s gitarom, ali... Da, bit će neki žestoki riffovi isto. Čekaj, kak ide onaj? Evo jedna žešća. Daj ti to bolje. Tito bolje? Tito. Evo na akustični heavy metal. Čekaj, trzalica se traži, čekaj. Da je ovako. Evo. Tak, bolje se vidi riffovi. Čekaj, daj makni na mikrofon. Makni ga, tak, niš koristije. Evo. Kamera, ne mogu svi smanjiti. Ajde, evo za... Ajde, Kamerman, a? se vidi? Se vidi? Da. Na ruku. Još kad dodaš ovo malo drive-a, aha. Daj onu drugu, di. Čekaj. Žac, čovječe, uzimaš mi prostor. Ajde, čekaj. Dobro, dosta, da ne ukradu. Znači se to najbolje stvari. Uglavnom, bit će heavy metal pjesama, bit će laganica, bit će žešćih, bit će rock, hard rock, funky folk. Funky folk. Tako da. Može li se do onih naših konversica, to još nismo ni napravili, to nas ljudi čekaju, valjda su možda i odustali, ali nadam se da će biti tih tenisica od Astra. Koga smo dobili pozdrave? Kakve su to teške pjesme? Vidimo se sutra u Osijeku, pozdrav od Andreje Matej, Ene iz Našica. Bublja je progovorio. Može li se do onih naših... Zakon can't wait. Znate već koliko će biti pjesama na albumu? Pa imamo ih nekih 13. 13 već u pripremi. Naš sretan broj. Od toga... A vidjet ćete koliko ćemo ih odsvirati tamo. Ima pjesama na bacanje. Nema sve. Pozdrav iz Ivaničga, joj, kad smo svirali tam, čovječe, kad je to bilo? Kad smo svirali u Ivaničga, se sjećaš? Ja mislim da je to bilo... Poslije Oluje. Ne, znaš kad smo svirali, ja mislim da je bilo to 2008, da. Kad smo našli neiscrpni izvod nafte. Da. Onda. Ovdje teče humora. Se sjećate nastupa u Rijeci na to? Pa naravno da se sjećam, to je najljepši prostor bio onak za svirku. Onak sviraš... Ono dvorani, jel? Ne! Imali išta od koncerta u Čapljini ili negdje drugdje u Hercegovini? Moramo napraviti. Morat ćemo nešto. Morat ćemo, evo, potrudit ćemo se, šta ja znam, kad ćemo to napraviti? Kad nas pozovu. Kad nas pozovu, da. A ima sad neki broj u Čapljini, da. Treba biti jedan koncert, jedna cura mi je obećala da će napraviti tamo koncert, ali ništa od toga. Hvala vama, evo u Rijeci su, evo vidiš šta kažem. Obožavam vas ovdje u Rijeci i hvala za sjećanje koje ste nam pjevali po posebnoj želji. Daj, pjevajte nešto. Ajde. Gledaj, nemamo tu sad dođi na koncert pa ćemo ti pjevat, nema frke. Eto, za 3 tjedna. Da? 4. U Rijeci, da. Za mjesec dana smo u Rijeci. Već je bila grupa na Facebooku za Čapljinu od 500 članova. Da, znam. Nadam se da će biti Miri tvoje kose u tvornici, tamo vam je jedno od najboljih. Evo imamo mobitel, taj klub neki u Čapljini, čekaj da vidim. Sad ću ja pogledati. Ma to je to. Poznato zvuči, jel? Da. Evo Ivan svira. Sad će Absolut klub, jer to još radi u Čapljini.
nadam se da će biti miris tvoje kose u tvornici, ta vam je jedno od najboljih. Biće naravno. Biće. Svirali ste 35.2008. To u Ivanić-gradu, da, bravo stari. Svaka čast. Please, A? ne dolazim kad budete u Rijeci. Sjećam se tada, lupio sam se. Petre, pa tebi nije daleko Zagreb, možeš doći u tvornicu, šta? Aj Ivane, molim te, odsviraj solo iz te pjesme. Miris tvoje kose. Koji? Nema ti tu solo. Ma evo, tu ti uopće nema sulaže. To je cijela stvar. Miris tvoje kose. Dobro. Dobro. Hahaha, evo svi se smiju, dobro je. Odlični ste, haha, hvala. Mi ćemo još malo sad krenuti narezati malo zapravo na probu, pa a imam ovo jednu kulen mi dođe čača iz Osijeka. Da? Da, ali malo već... Ništa ljudi. Ništa, pozdrav svima, Moramo na probu. moramo sutra da se pripremiti za Slavoniju, znaš kako je, na probu. Inače, stvarno, obožavam svirati u Slavoniji, tamo su imali vrhunske koncerte. Evo, uskoro ću zvati ove ljude u Valpovo, pa nadam se da ćemo i tamo opet zasvirati. Koliko traje naša svirka u Vinkovcima? Iznad sat vremena. Više od sat vremena. Valjda ću izgurat do prvog reda, ma budemo. Javite se kad ćete idući put biti sa Dasta TV i molim vas brzo. Dođite vi u Ivanić, doći ćemo. Ja pozdravamo cijelu Baranju u Osijek, nek dođe. Da. Biće nam drago. Biće džiboni tamo, kućeš bolje. Da. Što sam još htio reći? Šta smo još htio? To je nova stvar. Curovi grade. Lijepo tako. Ajmo sad se Kad dolazi tu Našice? Joj, pa bili smo sad. A prije 2 mjeseca smo bili. Da. A mogli bi to potvrditi još jednom onak za zimu. Ali ga nije. Odite lijepo tamo, recite ovim gradonačelniku da za Novu godinu svira Dasta tamo. Vrati se u crnom. Aj, Master of Puppets, ajde. Znaš što pismicu. A znam, ajde. Ko je? Master of Puppets. Oduzeo dola pomidore. Ko je? Pa nije To ta? Da. Nije to ta, Nešto mi... Ne, ona je lagani dio. Ne znaš što svira. Ne, zaboravio sam, daj ti. Ja znam samo početak. Trči. Tako. Nešto, nemam da. Može, da, hvala za Madastra Majicu. Nešto mi govori da je Ivanu Petrući uzor, barem po gitari. Ko je Petrući? Joj, daj, nemoj biti... Hajde, reci mi nešto o Po tome. gitari definitivno je. Ne voliš ga ovak slušati? Ma odvratan mi je lik čovječ. Antipatičan. Antipatičan. Ne. Šalim se. John je car. Intro od Mastera. Ne. Dobro. Tak nešto, da. Joj. Intro. Daj, pusti play. Pozdrav iz Argentine, pazi ovo je. To je kafiće od kače. Stvarno u Argentini, iz kojeg grada? Planirate li dolazak u Požegu? Ajde, The Unforgiven, znaš to? Ajde. Hell yeah!
Buenos Aires, pozdrav svima. Može Iron Maiden Clansman da ne tražim tabove ili versi? Čovječ, imam film kuda na svadbi sviram, znaš ona. Pa da, ajde. Ne znam, znaš ti? Pa znam, pa svira nešto drugo od Iron Maiden, ajde. Pa ko je Iron Maiden, nikad čuo. Run to the Hill. Zaboravim čovjek. Godine. Previše svira od Astro da sve zaboravim. Godine. Ne znam. Čekaj, daj ovo, jedan. Čekaj, kak je? Ne. Ne, čekaj. Tak nešto je, o? Je. Ili... Ovdje slika. Wasted Years. Dajte ljudi još neko pitanje ako imate, pa idemo, moramo na probu. Na probu. Pozdrav iz Siska, barem jedan od Maidena mora se znat. Pa znamo, evo, Number of the Beast smo svirali. Barem jednu pjesmu da odsviramo. Da odsviramo jednu stvar. Koju? A ne znam, ajde novu jednu, najnoviju, može? Evo, ekskluziva samo za vas. To ni oni ne znaju. Se žali najteška sudbina, da je sve isto, da se ništa ne mijenja. Meni se sinoć nešto sjajno desilo, kad sam te ugledao, svijet je zastao. Za ruku i odvela u raj, poznate ulice postale suša. Ljubim joj vrat dok joj trnci prolaze, ta žena nema srce, čuju vas ove. O, znam da bolje, da ti si nevolja, da nemaš milosti, da si pustinja, a briga me za to. Sve je suludo, svi nam zavide, kad smo zajedno. Prijatelj mi govori da promisli na tebe, vidjet ćeš jednog dana, požalit ćeš sve. A žurnja čini svoje, ma kad će subota, sad se sve jače lupa, gdje si nestala. O, sam da govore, da ti si nevolja, da nemaš milosti, da si pustinja, a briga me za to. Sve je suludo, svi nam zavide, kad smo zajedno. Bez riječi odlaziš, bez nadanja i sna, meni ostaju samo sjećanja, uspomena, da smo bili ti i ja. Eto ga. Juhu!
kaj smo, bubnjari su uvijek tihi. Mateja, bubnjari su Ma takvi. nisu. Ja vas tako volim. A nema veze, ovo je za da se mora pričati. Pozdrav od Ane i Nataše iz Rijeke. Pozdrav od Lucije i Ane iz Požege. A nešto od đubriva. Onda možete potvrditi u Gospiću još jednom, a pjesma je Prva liga. Dave je car tihi, samo zatajan i onda dođe njegova točka i uništi bubanj. Hoće biti tvoj solo u Osijeku. Ni riječ nije Kaže rekao. da neće. Nije rekao ni riječ. Kaže Ovo da je neće. odlično. Evo za odjevo došao album doma, s album si pod brajde. Dobra, odlična pjesma. A ne. Šta ne? Mora svirat solo, čovječ. Kaže da. Gle. To je to bilo. Gledajte, mi idemo sad na probu, već je kasno, koliko smo već s vama? Moramo ga svirati, vježbati. Zar je moguće? Jer vi ne morate na probu. Ok, shvatili smo. Ok, svima lijepu večer želim i vidimo se sutra u Osijeku. Ćao. Morate doći, pomozite tim ljudima kojima je fakat teško, da se mogu lijepo kupati u bazenu. A drugo, dođite, nama pomognite u sljedeću subotu i dođite u tvornici, bit će fakat ok i evo, družimo se, sviramo, bit će zeka peka. Pršut čeka. A za kraj na rubu ponora. Evo, sve ćemo svirati na kraju, dođite u tvornicu. Bog! Ćao, bok. Bok, bok.